ati ego bibi topu wa idaka tumuulie mutedamu tigatoro na tukuguze tumai. Oh, tio tuko hai sele riu kiri hai voice zero tap oh to Facebook ekira rimwe kusailent kedisi negere maina. Oh, you have a driver? No, even a manager. You know, I'm a big person. Right. Oh. Maki wale. Atumi osiori. Gani huru baro yo gefiriti kiu. Tigasi ni nyumba. Getigasi ni nyumba. Todo na ke fudire. Kai na se haki. Sagitari usio. Todo salunire. Aroi. Leo ndio digo keda ukabao weka ati. We sanitize. Shalom. Gai. Shalom kaka. Marahaba mwanangu. Sabaraheri. Tigoro ni grito eti. Gira ya dabu kiwega. Mambo ni dedri. Dedri sausadi. Dedri. Yobo. Mungu kwa nini kama kwa moige. Shoroe fuwe. Yuko kena? Wega muyuzi. Mera ni boro leo ndo kulia Ruibo. Nona ruibo. Matali mona. Matali maiga. Ruibo. When we see your ata. Di Montenario. Chiamato Antonio. Hey guys, hey, where? Asa ni guys, when I ki. Nani malo mole male hivi. Ni kona gari na B+. Wewe wali move. B+. Ada mahali ya temana temana ida kanide wa bulati wewe ready. Wa papo. Idigo. Maiga gire. Na nego ititie karia gako gathire. Aye mawoi. Ani fati utaro ke ongagira iria baire. Katika na desoba. Pale dole soba. Soba. Uso watu itadurika. Durika ero. Uso ni kwa mwana. Tuita guys. Oh ni guys. Oh guys. Yo man. Napenda bure. Dome za mutagazi. Eni. No maratonya, kama tonya at least. Tonya mai. Mashokageria galo ni ndo asa. Ni ndo asa. Metekile kulero. Metekile kwaja kulero. Na kulero ne paraba. Hemo ndo ahogeria PR. Hemo ndo ahogeria PR. PR. Public address. Oh. Yeah. Irakia gari kana. Narusia bama sokeria galo. Oh, tu galo. Ndimucokerie galo ni undu wa guka ite. Ni hate breaker. Ni mokire na njira nene muno. Kiria event-ini. Na magitekera kulero. Ari tu na rwimbo ni rumi. Ni matiria ya YouTube. Kwina rwimbo YouTube murere ciana. Murere ciana.
Atiga kugaji anareja dunia. Ciana cia no ni ona tumia ni mate ya ciana by the way. Ate magateku. Niguo he athuri marĩa ciana marĩika. It is both sides. Oh. Yeah. No rĩrĩ harĩa haramakia. Ati. Oh, na tulai. Hii ni iPhone. Mam, hii ni iPhone. Okay. Yeah, sorry. Nataka kuwekea live mbili. Oh. Ati Kota guan. Kenda maigaigire. Reke maigaigire. Alafu subi urasema sukari. Karibu. Hiyo kani wao utasema. Don't ugara subi nawe. Ndio urasema kiria. Bon jogona. Subi ucio wina sama. Waigwa Atasalimia bibeti kwa muona ku. Kwa Mungu wako. Karingi kau urakona ri niko kena rwimbo. Niko gapi hau. Ni muini. Ni muini. Abula kidogo kwa hivi ado. Haya. Daku tunataka wapanda pande. Atwenda ndo maisha aishe. Aisha ugo muthimo aishete ugo kanini hanini muthimo aishete ugo na iguru. The numbers aishete ugo. No this. Ate Waithaka, what are you doing with Harmonize? Guy, Dangote mwenyewe, guy. Arafu mnaniambia what? Mnaniambia what? Ati natuwakumbusha leo ni Confein. By the way. Muthiri Confein. Ukoro ukihujia ijiri. Ni kuwa Cosmos Geek Black. IKA. Muiru. Muiru. Yarari ya seji. Yarari ya seji. Kitikire gufia gasirika ukatari kega. Asabe. Proud of you guys. Rweboru ukire YouTube, rweboru. Tapo mahero gano rwega. Rugano. Haya na makauga itha. Story. Ndio ndio at least go serious. At least makija maana matano. By far. Uhiki wa kana itene bali. Uhiki ni uhiki. Na ndi hakura igo tole ikinyagira. Angikorwo kana itora ikia muthungu. No ni ndamenye ni watigirwo rake UK. Abo twire watigwo UK ri. Mwirore hena rwimbo rwi haria thiini wa YouTube. Ni no bidaga uburaga maundu ni busy na the city. Ni ndukanjiraga ati inukage ito ndaigo kile deike. Ati urire uraji. Muhurire mani. Muhurire raji kana muhe korabu. Imagine, welcome to Saudi Arabia. Nediroka next month, May, by the way. May goka ne kiria ne Gulf tour. Toga koro Dubai. Na niguo matereva mathuku. Na ninga koro Saudi Arabia. Matereva mo maratwara ngari. Ikare ugo tutari. Ukwenda we ni gutumwo to peace. Niguo ndirenda. Ukwenda gutumwo to peace. Kana tukoma swita gutukoma. We. Tu fira go tukudo. Asa. Tukoma. Ndirarĩa ndimo. Nĩ ũroka nĩtũgũgwĩka interview rĩu. No rĩa mũtũhingagĩrĩria kũrĩa tũgaikara reception. Rĩu na ithuĩ. Ũmũthĩ nĩ ithuĩ. Nĩ gwĩtwo. Nĩũkũgĩrwo. Nĩũkũgĩrwo tũgĩragwo. Ibo iko sawa kabisa. Niko fine. Okay. Haya ni matigara donate tukinye 500. Kid Steve Erona
mnabai nyama nikuje ya Black Hood by the way na nĩ tugakorwo mwena muthenya wa Friday Black Hood Mombasa Road Imara daima next to Imara Mall nĩ tugakorwo mugoka ri Kasarani tubanga rĩu ũguo wona rwĩmbo rũu ũmenye rũu tũrĩthia atua by the way tũrĩeri onginya tũhũre tua tũkĩũrũra ũguo tũkĩraga andũ marere ciana marere ciana be responsible inafika 500 mko Absa ama wapi hapana gũtaigua ũrarĩa ngĩragwo ndigua kĩrathi ona kũiguo nĩ mũndũ nĩ akĩiguaga kũnyita memory yarĩ ndigi uri kũmonora ico okay ndogata ako kanywele kana kaka ade padurume alenda kubadilisha atia unapata uli saruru ino ndingithi kinyuthi ari kinyite hebu nisalimie sasa tabi how are you nitakamrini Dubai next month May mweri 10 ngakorwo Dubai ani ndenda mundu next month May ndenda mundu haha ile ole ndo ndira murongo abati ndenda mundu wa wira the Black Hood Imara Lounge behind Soto petrol station Imara daima tuko Imara leo ugiuma nako ukiuka shiro mudama eta tukinya 500 ndimwire naite araikania ri anakio tu ruracio wewe sio horo wa ruracio we ruracio naru umenye riri maithe rĩu umenye mũthũngũ ũcio rĩ kwao gũtiracagio nĩ kare indo ucoka ũnjĩre ũcio ti ũgĩ nĩngũkorwo ndĩ mũthuri wa kĩama kuma hau nĩ ũgaciamũngĩra ĩndi ndũkĩrera ndũkĩrere ciana ciaku na wendo nĩ makĩingĩre harĩa kĩrĩa atĩ no wahaka atĩ kĩrĩa maripu na niĩ ciakwa citingĩoneka ta iakĩtwo nĩgũkorwo ndĩ mwerũ ũikaraga atĩ na ũseksi atĩ tondũ wĩkĩkĩ rĩu nĩkĩ we atĩ njoro nimefika haro ucio kana nduthi baby top ati baby top wa ithaka rimurie muti ndamutiga toro na tukuguze tumai tio tuko ino ti TikTok ngai ino tuko kaguo menya no nginya gä gwä kä ro gä gå turendi å cio